Khasi Students Union KSU West Jantahil District Unit hapo kejalam u Presiden u Samla Lajpar Sengkrem u Samla Chan Borwar Vice President minta kesengibaar ka Hendru Terik Jemang Arjat Repusan ki lelej ban kenrai ki beriu ki badai ki barjela ki bawan sa bean bat bu dukan bean hapo yeu jawai. Hakani ka jinglik kenra ladon ki dukan ba la khang lipa shwa tang shio jingtep ba kaseng kan wan kenra mender. Kaseng ha ka jing kenrai kiti ki barjela kala phya hadu san kan hun bandet kenra baik kansan. Hakani ka jing kenra la syam ba ki bun ki dukan ki bom don ki kot kisla ban pen sisa lane wat tang ka epic card jongkiru kim don laj no tang ka NOC bala ai da ka dor barshnong. Kumta mar kaseng kala pha khang khendep no sisendon ya baro kiti ki dukan. Hakani ka jing kenra dukan barjela jong kaseng ka ba kham susi kalong baladon pat uwe ni kinung yalam ken hun seng bhalang ubala kloi ban wan kam trai ki dukan barjela nalor ba kita kinung tre kim syam ladon ki kor kisla ki basisha ban pentikana ba ki de kinong India. कागज निकाल आपका ड्राइविंग लाइसेंस करने होगा ड्राइविंग लाइसेंस तो गाड़ी चला नहीं पड़ेगा ना आप गाड़ी से चला ये गवर्नमेंट स्कीम है हैं इनका सर्टिफिकेट वोटर आईडी श्रम काम लेबर दिखाओ और पुलिस वेरिफिकेशन आप किधर से nanti beli ahli lapor smart mo memang tu penghalang kamu jemput nongkrong itu kamu nongkrong itu ada ni ha baik penghalang dengan ibu nongkrong mo ini lihat isu email di dekat awal di klaim itu selalu dia muar tapi di ki efo gari yang ni yo bi ni khar ma mi bi identify boto di Pakistan boto di Bangladesh boto Islam ni daule gini boto daule ya like police verification MM the labor MM ada kod ke ini tipe udah kut awak ini hingga empat jam bunding yo halang untuk pinai lan sandalang tipe tipe ini habiwan usi tharuan apa mi habiwan habiwan Islam te udah kut telik gini hamnya bi ni hamnya mi usin halang ni ngawi da unil kan usman tipe aku kreu ini tipe ada kreu kamu ha ni dah ni Nimida, unil kan usman Nimida boleh Islam mengat Islam ini Kau cakap ada orang itu penyu IP dokumen ini pun ni senang kira ini. Lepas kira gile sini urut kopor keliwan You mesti pay jenaka. kamu ni apa seram ni? Nasau tu, ni utau tu, mesti kita dah gile. Islam orang di dokumen mana? Ya hikai je buat dia kata. Ni dokumen boleh boleh. Mesti ukut orang ini na. Ini dah wajib. Maluan.